cold call. 3 benda Syah kena ada. First, kita punya leads. At least minimum kena ada 100. Nombor 2, this is your shadow book. So daripada Isnin sampai Ahad, masa dari 8 sampai 10 malam, benda ni kena ada. Dan last sekali dan paling penting sebelum you nak buat cold call is you guys punya mindset. Cuba you fikir balik sebelum you nak buat cold call, you punya mindset macam mana. Macam Syah selalu fikir pasal mindset ni kan. Syah bayangkan orang tu memang tengah tunggu Syah untuk call. Dia memang suka suara Syah. Dia memang nak jumpa Syah. First kali kena faham cold call ni kan, apa you punya objektif, apa you punya mission. Bila Syah buat cold call, Syah akan jual. Bukan jual barang, bukan jual produk, jual appointment. Macam Syah rasa untuk jual barang atau produk, itu kena jumpa face to face. Macam lagi banyak human connection kan. Bila kita interact dalam phone, make sure berdiri. Bila you guys berdiri, you punya energy lagi tinggi. Energy ni main peranan penting. You punya transfer of feeling dekat orang tu, dia akan lagi sampai compare kalau you duduk. Because you kena faham, prospek-prospek yang you akan call, bukan you seorang dia akan call, ramai lagi akan call. And especially daripada telemarketing punya company. So normally macam Syah kan, the first word yang Syah sampaikan dekat klien tu kan, make sure dia high energy. High energy, okay, contoh Syah bagi contoh Assalamualaikum, hi Mr. Client. Buat macam kita dah kenal dia, walaupun dia tak kenal kita, walaupun kita pun tak kenal dia. You kasih that high energy. Assalamualaikum, confirm dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. I can guarantee you that. Tapi kalau you berdiri and buat benda tu, you tengoklah dia punya transfer of feeling dia macam mana. Itu yang buat you different daripada telemarketers lain. Itu yang buat orang akan hook dengan you. Dia akan ingat you. Bila macam Syah nak jual appointment, Syah akan always ada two ways communication. Tanya je, cik pernah dengar company ni? Jawapan dia tak kisah sama ada kenal atau tak kenal, ya atau tidak, itu tak kisah. Okay. Why kena buat two ways communication? Because kita nak dia punya attention. Kalau kita cakap sahaja, dia punya pemikiran mungkin kat tempat lain. Mungkin dia tengah busy buat kerja, mungkin tengah borak atau tengok orang ke, atau tengah isap pokok, dia tak tahu. Tapi bila kita ada two ways communication, automatically, psychologically, dia pun kena fikir, yes, nak kena jawab yes or no. So bila dia fikir, meaning dia punya attention dekat kita. Masa bila you set appointment, macam Syah selalu buat kat schedule appointment ni, Syah akan indirectly bagi arahan. Apa maksud indirectly bagi arahan? Maksudnya Mr. Client prefer jumpa before lunch atau after lunch, hari Isnin atau hari Selasa. Always give option. Daripada, okay Mr. Client, petang ni boleh jumpa pukul 4. Kalau kita cakap macam tu kan, dahlah kita tak kenal dia, tiba-tiba call, masuk terus bagi kita jumpa pukul 4, tiba-tiba macam bagi arahan. Kita nak buat dia rasa macam dia yang boss, dia rasa dia ada authority. Senyum. Pasal orang boleh detect sama ada kita senyum atau tak. Okay, recap balik. Kena ada leads minimum 100, schedule book and mindset. Guys, script tu penting, tapi you punya transfer of feeling, you punya energy tak sampai, tak jadi. Maksud sales ni, bila you buat call, at least sehari minimum 100 call. Maksud every time you buat call, bila you dapat objection, you tulis, footnote, tulis apa klien jawab. Kalau klien jawab macam ni, macam mana kita nak counter. Okay guys, bila you dah ada appointment kan, sebelum letak phone, make sure you ulang balik you punya appointment dengan klien tu. Cakap, okay Mr. Client, so kita akan jumpa pada hari ni dekat sini jam yang ni. Make sure you dah ada info dekat mana, pukul berapa. Kalau you tak dapat salah satu ni, maksudnya you tak secure lagi you punya appointment.